Wenu awa gle ameo Mau de suna se nyade sedo sim Bethlehem lobo na do aloy. Wenu medelelo nuku yawe o no wajijame do wenu tore su jawe. Bameo wenu wa edo do nunubi nudo mo majro medenuo nuku ya tole do kudo lobo na sedo akruno do kpo hawe. Wenu me bitek bawe lobo de kosi utu ya flinde do akruno do kpo hawe. Kwa bado ra santa de won mi membe ro de ba kunu no se de gbe metoye mi na ha ndo kuliti si we mama ta we go khikame enego emi unado na no zande yo bo zigo sin Bethlehem wa etogbe nuku ya toledo ma ma vavoni no po ha mi ikai gbe ni do ma vavoni khode do jitue ami wonu ya do kleto me o akunu na se yan de se do sin Bethlehem lobo ena blebo temetue na fa lobo na yoba na foro Jesu Christ nkoma ami wono medelero nukuya itosi wenuo no viche no ya jijame jawa haye do gwetuenu jawe lobo daliji bagwila na biome wenuo bameos wenu sinwa majro medenuo nukuya toledo kudo lobo na se ra kruno do pohawe idanu nukuya toledo yen mawaza dejire egbo do eyin eto anwu eo do gan na ho ogwonu eto lo na wa onukun eto resu na se lobo enaya lobo ena supo lobo na pe epo egbeje me because igba anu lobo de kosi utue amon wa lobo na do nu do akruno do po hawe do apa bi pe nu akruno ka do po hawe yo meka sin gbeto lobo na yin keto tuwe akruno do po hawe do nutimo utua ofenuo tuwe eyi nukoyi awajije ohonhun dalile bifwe dona azon egba bi tuwe do Jesu Christ nkoma akruno lokpo hawe mekana kite sakpantawe ndo azon egba yi tuwe do apafele bi nukoyi to ba fenu mauton do gbezan tuwe me do akruno lokpo hawe manjo nukun tuwe do nukoyi ya da khode do tekponwe banaya akruno kunhole deji dobo soali akruno ni hoholo tuwe do webi wenu taka soyi do Jesu Christ nkoma ami eme lobo partager hano zo tuwele bi elo mo ni senugbo ni nkoton da akruno lo po hayi abone wele nu senu ra santa to lo ehongba tegba na mo de ho le nkoton le lobo de gbebodo je marche dans la victoire ndi zoni do dude jima baro gbesi samenu ko yitwe o Jesu sin koma ami